internet marketing gi game da kaiguma nahakna internet ki space da nangna paisa ambuk sales tawdriba na adugi sweet spot nang phangiroiba nangna phangtu je kaman phangni. Ladies and gentlemen, this is your friend Thokchom Surmangol Singh. Mayam da khoigi especially khoigi youth entrepreneurs mayam sida leibiriba mayam online da kamaina successful oina kamaina business ama kamaina run toni, how you will become a successful internet marketers not only in Manipur, in the world. Ado especially aina sigi khoigi internet ki landscape sida mayam aingon da hiba mayam malayam mani adubu sigi special sigi journey sigi video sida ai kitang mayam da uncover dorong geba mayam aina hawlakpa matam da sigi internet ki space aduki matik yam wai changpa matam da adagi kadai de tam nuno za ipsana khangdeba pasasu yam mangi scam su mayam tobigre adu kanade tam nuno za proper internet sida ju hujik this scam na big thalab nina tamnaba hona matam da aigi proof ki aidi maitai da ngangba tambiyuse matamdu di 2013-14 gi matamdu di digital marketing haja duki matik yamna common di oide hoi US tabudi yam oi ado matamdu di sigum se koigi yamdam Manipur se di aduki matik I might be wrong, but aina thena matam di yamna kano tawe hadi pang leite hai tare ado hujikti myam thole aina ju tambi bai satra myam hujik Manipur gi kano de Malabak sida mo hujik coach ko idana adi gi business ka to harak dana recently ai satra kharjoi puthokchagre ado aina sida hani je online da successful oina business ama run tawge ena harak tare number 1 da hoina kai change ju hana khangbi ge dong ne ba haidi mina tawni na pangtaw da tawbududi adu hujiki matam da kuina su chaloi nang matam su mangni paisa su tingi adum arembada nang adum give up tawni ani khaleraga adu nang na tawjadoriba nang na online da business ama fasana successful na tawke na hai tade I'll give you my 5 success secrets sigi manga je fasana apply tawro matungda sida nang na online da fellow na haikta ina telo ai free da tak nam sidi ado sida nang na aina taw chap chan toro aduga sigi 5 steps phasana in biro matung da nang adu dagi tholok du di mayam loina ma ngawna ni. So step number 1 da nahana to du jega na first up you need to create a product sida khalam mani ba product har pum tan da kari no ni yon du sa kari no ina sa du so si matang da yamna beginner samana ngawbani ado ahambada nangna kayumba product saba haitredana kanagumba mi madagi nangna lairaga nangna mu yon bi ko resell to bi adagi mo ani subada nangna mu service ki form da pirasu ba let's say information product coaching do ge habra adi service oina pi ge nang pinning the form of the piro ba nang product matang di nang create to ado product create to na mayam matong ba product create sidi ai to ning ge sida kitang mayam dagi unique oina nang na sariba product best quality customer da maximum benefit phangalo ba product and services ado mayam ai Manipur da ai advertisement dai pasat hada de ai gi product or services I focus to how my student can get results sida oina I focus to aduga advertisement ju phate ante phaieba adubo nangna hangwai kitang smart o kana hegala kanda ai product and services yamna jo focus to ningi adu advertisement gi sumatam lakani adu sudum torokani adu hokpu matam di product yamna phajana customer mayam dugi mogi maximum benefit fangnaba adumba product amoina saningi ba chat launa. Number 2 product to hujik sareng khalasaba nangna haite na kanauma amadi nang porkera leigera mi yon biga nang amadi tawroba amadi thamoba. Number 2 da product to hek logibaga online the business to ge haitari you need to build a system without a system you can't run the business. It's very very important. System marga ini hekta sida lag amani piba system pi dong ateba. Number 1 am simple loiba business am to ga nang domain am leibam dakar tai
business ki email ama thambam darkar tai, landing page ama thambam darkar tai, sales funnel am sabam darkar tai, automation macha am yawam darkar tai ko sigumba simple oiba ko just manga khatang thambiro aduga nangi website amadi thamdaba yaroi ko aina hajage si point top sana note to biro aduga ne si mahana phasana system mahana build to bioba once nangna si system je build over lor matungda nang kedorokani traffic generation. You have to start bringing traffic kai the porkani nangi website to ro nangi product to ro nangi services to ro nangi sagi landing page or nangi product to da nang mayam je lakna ba nang traffic ama drive to da ka ta ba ko you have to start bringing nang customer pork ba hora duni system me lor ko da ado traffic je once ko nangna drive to ba hor da mi inquiry lak ba hora ni ba once inquiry to lak ba hor da nang ka da ni step number 4 da you have to start selling your product. Internet marketing gi game da kaiguma nahakna internet ki space da nangna paisa ambuk sales to driba na adugi sweet spot nang phangiroi ba nangna phangtu je kaman phangni internet nangi anba nangi product ma yon ma matam na nang nungai khal ani ba ko adugi nungai bdi yon ba mi tang nan na khani once you start selling your first product in online you will learn how is marketing da nang adini mtigi nang her kani ba ko adu na internet product ama hek yon dige nang gyan suta ta giroi ko adu once nang internet nang product ama yola kanda you will learn ko how marketing works yam nuai bni mam sigi internet ki game da hegi tarde adu last not but the least point number 5 or step number 5 da kedaro kani optimization to do mu yaro ko nang music online nang music business am run tawreba sometimes nangi business so lit chemu lakpa amuk tappa de yedum inconsistent or pa ade traffic se karai de lai no ko si mam de tracking to wam da ka dai ade mina ingon de product electric se ke no mayam na agi business da haidi matam khala ami khara mu lakte adu to je kai de no semdok to ja si semdok na ba khoina hook story and offer Nam CDI mentor tamani ko island for mentor rasaban sande ina kayuma nahaki business na hengwa shore ko matam na si optimization yamaru ba ma'am the most important thing kadai de semdok to no hengwa shore akanda nangi semdok na ba jaga mai harm ge ba shalowa the hook story and offer si home da semdo atop kem thieng no go hook sina gaino customer comment to attention da ko ni story sina gaino nangi sagi product or services or nangi matang do story de kitang emotional na connect to wam da ka dai ba aduga last offer the most important thing offer stack ko si offers si home je kitang da nang ko change to sano ba adum nangi kan traffic ke problem te sales ke problem te you have to change this optimizing is the key hengwai nangi business sales to pang amukta matam da hook story offer sida ida sana ga da ba so aduna mayam na ko internet ta business successful oina business ama run to ge high taradi am ko recap tarong ahamada product am saba kanagi damukta customer da maximum benefit from with high quality cheap over product ti thadu no mayam ko second system ama saba third traffic ama fourth sales ama fifth optimization this is the key ko si ma psan to biro ma'am na si video sida ma'am kai learn to ge da makha da biba comment sida ma'am ibiro ai ma'am comment dai pa so thank you everybody and I'll see you in the next video take care guys bye bye